Lagyo ning ampo ning anak, ampo ning Diyos, Espiritu Santo. Amen. Katlong nobena ng Santa Veronica. O Santa Veronica, kiskusme kang Kristo, ing meto nga panyo, kabang pupusana ning krus painturo kalbaryo. Iti ingke kang ginamit, ban pulisan ing maulagang daya, ibat king malnang lupa. Anting kayalili ningke kang kayapan, likwaneng makalarawan ingke yang malalupa, kingke kang panyo. Ipanalangin mo kami, O Santa Veronica, kingke katamong ginu, ay ingke yang malalupa, milarawan niya naman karingke kaming puso, ban parati kaming maging malapit kaya at maging metong amababang loob at talatukin ng Kristo. Amen. Santa Veronica, luklok tapo.
Pamatula ng papastulan, pamatula ng papastulan. Ika'y sablang melalang, Iyaning Diyos, Iyaning Diyos, di masayang pulisak. Ika'y may piling kawan, Iyaning Diyos, Iyaning Diyos, di masayang pulisak. Iyaning Diyos, Iyaning Diyos, di masayang pulisak. King lagyan ng ipang po ning anak, ang po ning banal na Espiritu, ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyaw ng banal na Espiritu, mantabay kaya kaingan, mayapayabak po. At tsutan ng ini king kalabi na pong 4 a Domingo, ning santang karaniwan na panahon. At uling itamongan po mi kasala tamot may kulang, nya marapat mo ba tayong karapat dapat pagmasusyan ting banal Eucharistia, sisyan tala pangini at pagkalungkutan din kasalanan tamo. Anyaran pa'y lulusat kapatawaran ning apong Ginoo. Ginoong Yesus, larawan ning ipa, mabagal kang memwa, labis-labis ka lugod, Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, mayap ka, kaning sabla, magana ka at bit mong pakalulo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Yesus, babangon mo ring sablang misakab at antabayanan, ding sablang mibabayatnan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king biye alanganga. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matasaban mo. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matasaban mo. Kapayapan, karing taon, kayang kaluguran. Pupurian, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Pupurian, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Kapayapan, karing taon, kayang kaluguran. Pupurian, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Pupurian, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matasaban mo. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matasaban mo. Manalangin tamo. Oy pa, king pangabangon ng iba't king kamatay, ning kaya kang anak, mi baiting bayong biye. Ing pibata ng pamaylasa,
binalik na yung kapanayan kay metong ayatong migma ng kamatayan. Ipaintulot mong kapilanman nakayasilo ning kasalanan. Kapamilatan di nga lang ulagang pangako ning nilipas sa tulak. Gawan mo kaming parating kasan metong mo. Ban may pabanala ning tulami at munyebye ing lugod mi. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Zacarias. Inginu sa sabya na iti, magsaya kayo king puso at kaladwa may malening Zion. Kulisak kayo king tula, ikayong anak ning Jerusalem. Lawan yu ing kekong ari daratang yo kaya kayo. Daratang yang kambening pamagwagi ampon ning tagumpe. Dapat mapagpakumbabayo at metong yang asno ing sasakyano. Metong yang bisero anak ning gaindong asno. Ilako na lo rin karo de gero karin Ephraim at ding kabayong pakigero karin king Jerusalem. Ding pana ang magagamit king labanan kaya langan siran. Ingke kong ari kapayapan ingke yang itatag libutad ding mayayaliwang kayarian. Ingke yang pamamahala magmula king dayat malat, ang gaking kasumangid a dayat malat. Manibat king ilog Euphrates, ang gana karing sepu ning yatu. Amano ning Ginu. Puriyan kaying lagyo ning Ginu, kapilan paman o kakong Diyos at Ari. Purian keing nagyumu kapilan paman o kakung Diyos at Ari o kakung Diyos at Ari. Purian ke ing nagyumuking kapilan paman o kakung Diyos at Ari o kakung Diyos at Ari. Ibulalag ko ing kekang kamalan o kakong Diyos at Ari. Alangangga ing pamipasalamat ko keko. King balang aldo pasalamatan dako at puriyan kapilan paman. Purian keing nagyumu kapilan paman o kakung Diyos at Ari o kakung Diyos at Ari. Malugod yo at mapaglunos ing Ginu. Banayad yo king pamimwa at kukupas ing lugod no. Mayap yalog ing Ginu karing sabla, ing kayang lunos at yu king sablang dapat no. Purian keing nagyumuking kapilan paman o kakung Diyos at Ari o kakung Diyos at Ari. Ding sablang lelangan mo, puriyan dako o Ginu,
at ding memalen mo, pasalamatan dako. Ipamalita ro, ing ligaya ning kekang kayarian at ing kekang kayupayan. Urian king nagyumuking kapilan paman, o kakong Diyos at Ari, o kakong Diyos at Ari. Tapatyo ing Ginoo karing sabla ng pangako, at pawangan mayop ing dapat no. Sa saupa na lo ring maliligalig at tatalakad na lo retang atsyu king kabiguan. Urian king nagyumuking kapilan paman, o kakong Diyos at Ari, o kakong Diyos at Ari. Urian king nagyumo kabilan paman, o kakong Diyos at Ari, o kakong Diyos at Ari. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, kayo mabibye, agpang king aduan, ning ketutubong pangatao. Nune mabibye kayo, agpang king agyag ning espiritu, nung tunepin ing espiritu ng Diyos, manuknangan niya kaya kayo. Nino man ing patuknangan ning espiritu ng Kristo, eya kang Kristo. Nung ing espiritu ng Diyos, kapepasubyan miye kang Jesus, manuknangan niya kaya kayo. Ing pepasubyan miye kang Kristo, pasubyan la namang miye, ring katawan yung malalaso, kapamilatan ning espiritu ng manuknangan kaya kayo. Uliniti, kapatad, atin tamong katungkulan, dapat para mabye, agpang king agyag ning katutubong pangataw tamo. Uling dumibye kayo, agpang king agyag ning katutubong pangataw, mga mate kayo. Dapat nung agpang king agyag ning espiritu, papatenyo ing marok ng pamitan ning katawan, miya kayo. Amano ning Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ipa ginuning banwa at yatu, pepakilala mo karing taong musmus, ding misteryo ning kayarian. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mantabi kay kayo,
Pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. King oras sa ita nga namig salitang Yesus. Ipa ginuning banwat yato. Pasalamatan da ka uling pepakilala mo karing taong musmus. Ing emo pepakilala karing mga biyasa at matalino. Wa ipa uling itiing sarili mong tula at kaburian. Ing sablabi niya na kanako ning ipa ko talang makakilala king anak nung emo ing ipa. At talang makakilala king ipa nung emo ing anak. At yatang biryana makakilala kaya ning anak. Lumapit kay kanakoy kayong sablang magkasakit at may babayatnan king kaya kong pupusanan. At ako dinandakong kapay naman. Pusanan niya yung paud ko at mag-aral ko kanako. Pablasang mamo ko at mababalog. At makatuklas kong kapaynawan para karing kaladwayo. May niyang dala ng paud ko at ay mabayat. Ing papusan ko kay kayo. Ing mayab ng balita ng kay katamong kaligtasan. Mayapayabak, pasibay po. Kamusta na kayingan? Eko mga bayat ng kengbye? Eko ba mga sakitan? Sa tingin po yung gospel tamo. Di pong, ati ko pong ailben keng TikTok Keng TikTok, miyasawala. Unang may miyadong lang Pinoy henyo. Yung Pinoy henyo la. Sa yung babayang manulakit ang makasulat kining kanuana. Yung lalaki ang mangutang. Ay ang sasagot nung, oo, hindi, pwede. Mga yan, At ita pong kebit na ning lalaki king kanuana ning asawa na makasulat, Mrs. Mrs. Nya may gumpisa na may ngutang ining babae, Mrs. Lugar? Hindi. Nga na lang. Bagay? Hindi. Nga na naman po ning lalaki. Hayop? Pwede. Nga na. Pwede. Nga na. Mabangis? Nga na. Pwede. Nga na. Mabagsek? Pwedeng pwede. Nga na. Asong gubat? Pwede. Tigre? Hanggang yan po yung ages at may yari itang oras. Sa lawen Mrs. Saro, penambok na yung mister. Tigre pala ako, lewon pala ako. Pero anyway, kayo po, may asawa kayo ni nano ko kayong asawa yo. Mabangis kayo at mabagsek. At masanting niya po yung kaya katamo rin pamamasa tamo. Bala mo, metong lang tema. Kaya pong first reading tamo, Prophet Zacarias, babiyaning metong nga ula, na datanging aldo, datanging metong nga pamuntok, metong nga leader. At yung pamaglarawan na king leader rin, makasakaya kayong asno, at meto yung maamo, at mababayalog. Bali po rin leader kitang minunang panahon, ela sasakay asno, sasakay la kabayo. Ating larawan da, maka-armored best la, at itang kabayo, talagang mitsuryang malakas at mapersa na pakipaggera ya. Huling makanyan mo yung papil da rin, peka pamuntok kanta, mani mo na laking labanan, king gera. At kailangan larawan ng tepangan, lakas at puwersa. Huling ing gamita na ing puwersa na ning espada, kambe ning panggera ng kabayo. Mga niya po. Nya para gamitan ng Zacarias, sining aliwang image, niting pamuntok, makasakya keng asno. Itsurang milaban keng gera ini. Bali po Bishop Bobet, uling ang peltang ko keng family life kanta, pakwento din yatang core group. Atin niya kanong metong lumang sakin kanta, pelagwan ding asno, itang sakin na. O pelagwan ding asno, pota kanong mamulay na itang kay sakin, asno kabagal.
Malamata, maglibing lamog, ang kabagal daw, magprosesyon. O, makanya kabaldugan deng asno. Asno kabagal. Deng asno po, malatagay ti donkey, maglakad la, bala mo pa, pakembot-kembot la pa. Sasakyan dala ring Israelita, at gagamitan dalang pangkarga. Anya ing asno, more on pang-serbisyo diya mo. Pakipaglaban, pakipaggera. So nga second mo keng gera, agyang pupulayin kalaban, natagal na ka. Made para kitang makanyan, ing asno. Para ilarawan Zacarias, ing paratang apamunto ka makanyan ing sasakyan na maamoy pa. Buri sabihan, aliwang klaseng gera, ing arapana. At nung ing gera, para king kapayapan, ing gamitan na espada, nung ing lugod king puso at pilubluban na. At para kaya katamo po ining ulan ng Zacarias, ni Prophet Zacarias, may tupad siya king apong Ginoo. Balo tayo po itang kwento keng paglub na ning apong Ginoo keng Jerusalem, yasina ke kabayo. Anyami papakali ko po ang Palm Sunday, dahil nga liwang kapatadapari, tabalo, at makasakila kabayo. Kabayo yata ay balo, butsura yung kabayo Pero po taman, asno yan nung may nakit lang asno. Kasi yung malating kabayo na yung kaya magitsura yung asno. Pero dapat kabayo kasi, ali makanya ni second yung Ginoo. Asno ya. Pang matupad yung ulan ng Zacarias. Nang pamunto kayo ing dalana, tunay kapayapan. Revolusyon, eking madayang paralan, nun eking mapayapang paralan, ning lugod at ganakana, ning apong Ginoo. Inya, kini pong gospel tamo, ining insidente, ang apong Ginoo, lalaraban ning ugali na. Ing tilubluban na. Nga na, mag-aral ko kanako, uling mamuko at mababalob. At manakit kayong kapainawan, kareng kaladuayo. Mamo, ining insidenteng larawan ay sarili na. At yung ginamit ng adjective, pamaglarawan, maamo, ampo pang mababalog. O tayo na ginamit yung biyasa ko. O tayo na ginamit yung mayupay ako. O tayo na ginamit yung balo ko yung gana-gana. O kaya, perfecto ko. Ano ginamit dito? Yung ginamit na maamo at mababalog. Bali po kareng Israelita ka, no? Retang wild horses. Huling mapersala rin. Pero malyapla. Ang gagawan da para agamit do keng pibale-balera. Gawan dong karwahi. O kaya nung pangkipaggera dala. Nung controlled itang power da rin kabayo, susina kaya kami ragsakay bat-bat na kamo. Sa gagawan da po, titim dala. Titrain dala bang maging maamula. Uy, taka ng word itang amo nga ita, yung ginamit na ni nga pong Ginoo. Kini. Referring ketang numakanandong paamuan, detang mapuwersang kabayo. Bala mo sabihan ni nga pong Ginoo, nung kabayo yaman, mapuwersa ya, mabagsik ya, pero ini gamitan ng puwersa at bagsik na para panasakitan ng tao. Ini gamitan ining lakas na bang duruga ng tao. Gamitan ini, huling maamo ya, para iligtas ng tao, para pagsilbihan ng tao, para turuanan ng tao. Kanya magamit ing lakas na. At ikita naman po, makana niya kapwersa nga pong Ginoo, pating ing malakas hangin, o pala bagyo, kaya taking dagat, pating alun, papatok nang na. Diyan pinanlapang demonyo, tatatabi na la. Papakahit na rin mas. At ginamit namin po yung pwersa at lakas na upayana. Bang makapanasakit, bang makapanyaw. Ing apong Ginoo, uy mayupayaya, pero kaya nga panasakit me, asaan mo nakagantian, nakabalikanan,
Makanya la po rin taong maamoy, wari. Diyan nga pa na sakit me, kaman may gagana ka kasi balo mo. Nakagantyan. Nakabalikanan. Agyang ating niyang kakayahan, panasakitan na ka. Minsan po, kwento ko na kaya kayo. Kiniking SM, iretang mi tata. Na itang anak. Paano buka ni tata ng makanya? Anak yan malati, mga siguro 5, 6 years old. Paano? Ano yung tata ang iabubulan? At yung isipan ko mo, at yan pasalining anak, o magtantrum siya yung anak, salinin tatang. At yung tatang, diyan paano buka niya na niya manablasanan. Gagantyan. O, nung igantyan yung anak na metong mong sapito, may bat-bat siya. Pero yung nagamitan ng tatang, itang makantang lakas na, para paggigantyan yung anak na, may natili ang maamong tatang. Makanya niya mo po yung laraman na yung apong Ginoo kaya yung pamaging maamo na. Pamaging maamo na yung apong Ginoo. At yung kadwa na pong ginamit image, itang mababalob. Mababa. Buli sabihan, agyang matas siyang makanyan, ibaba na yung sarili, bang akwaning level. Makanya po yung humble Yung humble, alibay itang magkunyari yung, ako naman nagyo yan, alip, tsamba mo yan, Ngunit ang agyo ng giyang magaling niya, giyang mautak niya, agyo ng ibabay sarili na, bang aintindihan na ka. Nya bali po anyang mag-aral ko, maging professor may kaya, Cardinal David. Just imagine, Cardinal David, Professor Mia. As nang kagaling, hapong ambu. Agyang masakit yung pisasabihan. O tabababanay kita level. Kaya ba't po yapong Ninoy Canlas, maging professor ke. Agyang riguing balo ko ba basketball, potan turo ya, agyang masakit siya pakintin dyan, o takuhanay kita level ni. Agyo na yung ibaba, o itaping humble. Igyang tang balo mong matas ka, magaling ka, pero ay mo pagmayabang, ka masyadong proud kaya tanggilingan mo, makipagsingkabyasa ka. Adi, nanitang pakwanan mo level din, bang aintin dyan la. At kitang bilira, asopan mo la. Makanya ning image na nining humble na humility na ning hapong Ginoo. Nganapin, Diyos yo, pero pekabaya nakatamo, meging tao yang kalupa tamo. Baka nito mo, akwaning level tamo. At from our level, aso pa nakatapa. Anyas na pong kasanting yung sinabi na mag-aral kayo ka na ako. Mag-aral kayo ka na ako. Makanano kang paturo kay metong masyadong biyasa po tayo na level mo ngayon ng pipitsugin ka. O itapin po o yung apong Ginoo. Bakit mas aintindihan tayo yung kabaldugan na ningbe. Agyo na yung ibabayang sarili na to meet us where we are. Kanya, karin mas lalo nakatang asopan. Sa orin ni puring adwa ng ugaling bala mo, lerawan ni nga pong isa na, maamo ang popang mababalog. At nung lawen tayo nga pong ginumakay, maamo, tatakot ka lumapit, may kailangan kang pasawok. Ali, bari. Nya, very comforting niya po yun Na naman po yung kabilyan tamo, na naman yung pagdalanan tamo, balo tamo pa siya linapit ta kayo, nakatapan dikdik, nakatahusgahan. Nasabihan, kain na mo naman, katbud mo naman. Nakatamo, makatang painan lub. Mimina nakapin lub, painan nakapalob. Ichir nakatapa. Pasik na nga nakatapa pilubluban. Turuana nakatapa. Nandun pong palub ko kini, habang magprosesyon, lawen-lawen da kayo, nanurigo kayong pagtala ng daling balang metong nga taong rin. Ako, waling lahigit or not, atintangan po Ating nga magpabayad kaya katamo Ing responsibilidad king pamilya. Ing pota sakit bumbuntok king asawa mo. Ing konsumisyon ka rin anak mo. O kaya yung anak mo, yung mangonsumisyon ka. Ikang pengari da. Yung ating anak kayo, ing biyat na ning pamag-aral da. O kaya ating kang panandaman sakit. Na naman po pwede, may aliwayan. At yun nga pong Ginoo, agkatana-katanga lumapit kayo.
kamagadalob kaya. Huling nakalupa po tang ita mo, nang kaya patseti lapit alatang oras, at italaing tingjan, at potaus gantala. Pero kaya nga pong ginuali. Kanya, malungkot tamo, mabait ta panandaman, na naman yung magpasakit kaya katamo, o ini, atintang maamo, at hapong ginong mababalog. Inya, ano pong panagkat na kaya katamo nini? Ngayon nga pong gino, o ini alapitan tayo at burinang maging panatag at payapaya, ing biyaning balang metong kaya katamo. Ing panagkat na naman kaya katamo, potang atin tamo ng pagdalanan o masyado, o marakal ng sasapak yung buntok tamo, o kaya magkamali tamo. Hanapin, agyang itamo, maging maamo ta kaya sarili tamo. Let us be gentle with ourselves. Nang kaya rin nga riwa, area patawarin sarili da. Parusan de pa'y sarili da. Panasakitan de sarili da. Maging gentle tamo nan, maging maamo kaya sarili tamo. Hanggang po kayong pamilya. Lalo ta naman, gana-gana. Diyan anak yang malatingan, daramdaman mo na karing anak yung amanong stress. Nakamagdagdag kayong stress da. Nakamagdagdag kayong bayat na ng pagdalanan da. Diyan kita mo, let us be gentle. Let us be gentle. Kaya rin kaya beta mo kayong pamilya. Hanggang po ka rin kakaluguran nyo. Daka na rin mag-breakdowns ngayon daka na road rage. At magbalo. At sadyatang mapalibuntok yung Pilipino ngayon. Ano kayang malalyari ka rin Pilipino? Kaya ba't huling politically divided tamo na? Asang pangatsura nga mano po ito pamamasakan ko. Asang pangatsura, balungos nga namin. Balungos na yung balang metong at anang pangatsura yung salita. Balambak ka tanak ating apong ginong ba pwedeng magpreno tamo? Ating gamitan tang pwersa, aliway tang pwersa ning kamwa, giligit. At kapasusan na pamagsalita, na ing pwersa na yung pamaging maamo at mababalog. At kanin mas maging payapa yung bansa tamo. Ing yato tamo, potang ringay gana-gana, mapali na labuntok. Kailangan nating manatiling maamo. Ing maamo po, number 7, mahina ka, weak ka. Ali, no nereng maamo, ilareng ating inner strength. Uling busa na ning makagigil, makabuisid, makapanalakad pala rin kitang usto at matulid. Ela, paidala kitang emosyon. Weak la retang madadala kitang emosyon da. Kaya ba't maging marahas la. At ining panagkat na nga pong Ginoo kaya katamo. Ing maging maamo tamo, lanang ining panahon na iti, marakal naping susubi, king kamwa, at karelang giligit king biye. Anyaran tamo ng king apong Ginoo, ing kababanlog, na palagi at sigurado kailangan tayo. Kailangan pagmatasan, kailangan ng magkunwari na agyutangan at intang nga pong Ginong king bili tamo, agyo nakatamong abayanan at sopan. At ini po, king balang pinandit, napipili ng tamong maging maamo at mababalog. Karin tamo aranasan in tunay kalayan, ating tunay kapagpainaman, ang malalambat ng pantunan para kaling kaladwa tamo. Nyanong buri tamong maging mipasno tamo, maging payapa yung biya tamo, then kailangan ng maging maamo at maging mapakumbaba o ibabatayangan ang pinabluban tamo. Amen.
talakatam pong yani, at ipasagtayin kaya katang kasalpatihan king Ginoo, abusan ng mapersaya, gamitan iti bang pagsilbihan at turwanan na katamo. Tunay ang mababalo, yun ang pakintidian ng bilin ng balang may itong kaya katamo. Yang nga tamang mipasyag king kasalpatihan ng kaya, sasalpantay ako, king Diyos, ipang mayupayang tutu, Dalang king Banuo ang ponyato. at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, ing agliking upaya ng Banal Espiritu, mibay ka Santa Mariang Birhen, linasa lang ang upayang Poncio Pilato, ipako king krus, mete at mikutkut, tinipay ka ring mete, King Katlong Aldo, sinubli ang mebi. Pepaita siya Banuo, makaluklok wana ng Diyos, ipanglubos mayupaya. ba't ka rin magbalik ka naman kiti, ban kumung ka rin mabiyempon may nga mate. Sasalpantaya ko, Banal Espiritu, King Banala Kapulungan Katolika, King Pami sa Makding Banal, King Pangapatawad daring kasalanan, Pangasublirang Mieding Mete, at King Biyalananga. Amen. manalangin ta kang Yesus, sa kikatang Ginoo, ami tuturo ka ring tao, king tunay kabyasnan ng pakadulot-lugod, nga tamang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Pakiramdaman mo yung panalangin mo. Ginong Jesus, ituro mo ring matalino at mga biyasang maging malati at mapakumbaba, ban abulalag mo, ing lugod ni gigpa karela, inya ngaming manalangin kay ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para ka rin kailangan magdalang mabaya tapusan, ipabalo mo karela, ing mamo ng pawud ning ebanghelyo, ban atalastas da ing lugod ni gigpa, ipanalangin mi kay ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para karing ating pakibatan, king kapakanan ding bansa, ituro mong misakwil king gera at magdulap kapayapan, bate king katuliran, ban akwarang akilala, ing lugod ng igpa, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para karing pinilira, ing sumuyo, karing kalulong dili, bustan mong ela masisiralog, ban aranasan da, ing lugod ng igpa, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para kay kami nga ngatsu karing komunidad ming Kristiyana, at tuklasan mi sana karing panalangin at king tinape pisusuluan mi, ing kapayapan ape ngako mo. Manalangin kaya ka o Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Yesus, mayaping at yuka keting ening kayabe mi. Pakiramdaman mo kami, uling balo mo kami, at pagnasan mo keng tumula. Iking ginumi, manggaman king alanganga. Ipuri ka, Ginong Diyos, sineno sikluban. Ulingin tekang kayapan, tinggal
Manalayin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Yasanang Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapurihan po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoo, ipaintulot mong iting daon, king kaligay ning kekang lagyo, padalisay na kami at dalan na king ilapit, king belanganga. Tiyadan mi king lagyo na namang Yesus, sa ginumi. Amen. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, Kanti mo rin. itasyo lareng puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing purian at pasalamatan da kang parati at numang karino ipa, Diyos king alangang lubos mayupaya, kapamila tanang Yesu Kristong ginumi. Pauling lugod na king palpikasalang tao, beba ng kayang sarili, banmibay king metong a birhen. King pamaylasa na king krus, kinabos na kami, king alang kapapusa na kamatayan. At king pamanyabi ng mebye, pigkaluba na kaming biye alang hangga. Ulinita kamberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa. Daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Manal, manal, manal yang Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitnuyay banwa, mitnuyay yatu, tingkek ang ligaya. O sana, tingkakatas kata, asan. O sana, tingkakatas kata, asan. Wan-wan yang daratang, king lagyuning Ginoo. Wan-wan yang daratang, king lagyuning Ginoo. O sana, king kakatas kata, asan. O sana, king kakatas kata, asan. King kakatas kata, asan. Ikapiling banaloy pa, ikaing sibuling sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may espiritu mo, antimayin titipang ambon, kareting ayin mi, ban pabanalanalat para kaya kami gawa na lang katawan at dayam, ng ginuming Heso Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang bing mi pagtaksilan niya, at bay nakusang nudinaw ning biyan aking pamaylas at kamatayan na, kinwaning tinabe, pepasalamatan nakat pinuri, pirasan at dinwang iti kareng disipulo ng anak, kuwanan niya iti kay ngan at mangan kay kaniti, uling itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinwaning kalis, pasbay pepasalamatan nakat pinuri, dinwang iti kareng disipulo ng anam, kuwanan niya iti kay ngan at minum kayo kaniti, uling iting kalis ting kanakong daya, ing daya ning bay talaga hanggang tipan, ami bubu para kaya kahit para karisab lang tao, ban kanita may patawaran laring kasalanan, dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Medea, Cristo Maria, Adagya pa, Cristo Medea, Cristo Medea,
Mangining gaganakan mi o mapamakadulong ipa ing kamatayan ating pangasuli ng mebye. Daramya kaya kay ting tinapi ning biya ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Kami nga sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kaming antimong metong ning banal na espiritu. Ganakan me o ipa imbanal na kapulungan mong makalaganap kimeto yato. Ban me ganap yakin lugod. Kambe ng Leo, ing Papa mi, at Florentino, ing Obispo mi, ding sablang pari at diakono, at ding sablang susuyo, king banala kapulungan mo. Gana ka mula naman, ding kapatad mi, amino na ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ing pangasubling mebye, king pakalulu mo, idala mo la din sablang mayang na beket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ngang karapat dapat, magkamit king bialanganga, ban kambinin mo na Virgen Maria, induning Diyos, kambi ng San Jose ng esposo na, kambi ring mo na apostol at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king keka banding panabun, apuri na tapaligayin da kasana, king kapamilatan ng Yesu-Kristong anak mo. King kapamilatan na, kambi na at kaya, kagumning banal espiritu, sablang parangal at digay kaya kawa Diyos, si panglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Amen, Ngayon manalantang mitmong kapaniling at lugod, king ipa, karingamanong tiro ning Ginoo kaya katamo. O Diyos, sa ipamig ginuming Yesu-Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nanimpansinan mo yung kasalpatianing banal na kapulungan mo, laiming pamayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ni ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. May kakapatatangan po niya, masyatang ining ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan po.
kapayapaan, genuine kapayapaan. Kapayapaan, genuine kapayapaan. Ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios, sa minalako king kasalanan ning yato, nuan tang kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yung kasmi nga mana mo, kumayab na ako. Iparating mamarsala, Enoha
man ke katang kamalyan, enang kata papatasan. Inginong alam bisya, inginong mapaglulusya, inginong alam bisya, mapaglulusya. Inginong alam bisya, inginong mapaglulusya, inginong alam bisya, mapaglulusya. Tinggap keing magye Diyos, puso kumetulaya. Tinggap keing magye Diyos, puso kumetulaya. Gipas na pinaperu, Bangketa dinan kondie, minuman mangan kaku, tumakot mate. Tinggap keing magye Diyos, puso kumetulaya. Tinggap keing magye Diyos, puso kumetulaya. Gimpas na dalan lubong, igpasabi kiakit ka, inyakin yuli na ka, man maging kabangal na. Tinggap keing magye Diyos, puso kumetulaya. Tinggap keing magye Diyos, puso kumetulaya. Gingkas na katutuan ko, nung tungki ka kanaku, miras kuking puso mo, miligtas sa uli ko. Tinggap keing magye Diyos, puso kumetulaya. Tinggap keing magye Diyos, puso kumetulaya. Kapabaluan, mumuna atin tamo pong second collection para king kasaupan tamo, para king Mother of Good Counsel Seminary. Ing seminaryo ning kekatamong Arts Diocese. Deting kasaupan ilang magamit para king pami pulayi at pamangasiwa na ning seminaryo. Katataulian, agkatanda kayong makiagom karing misang nobenaryo para kang Santa Maria Magdalena. Dating schedule makapostla king Facebook page ning parokya. Dakal pong salamat. Siklaw tapo. Loklok ko pa po. Manong naman mag-second collection, makasiklod kayo. Balami kayong magpalimos ba kanya, no? Tapos, tama magpalimos. Actually po, every third Sunday yung second collection, tama na yung ating tentauling tinggap circular letter from the Archbishop, directive yun. Every first Sunday of July, may ka-second collection tama para king seminaryo.
Kasi po yung seminary, Mother of Good Counsel Seminary, yung foundation day na July 4. So napon at bilang pong suporta karing magparita mo kay seminaryo, ayan po, every first Sunday of July, atinta kanyang second collection. Karin niya po miras. Pero saketa niya naman po atin mo naman pa third Sunday, so kumata na naman po kayo para karitang aliwang kay. Baka one month niya yung second collection tamo. At ita pong milabas, ita pong para karing turang kayong kalamidad, king Tacloban, may ka mga 100, kaya po, balitang exact figures, pero mga 115, 120. So, ita pong mga 90, iya pong may dalaking Tacloban. Retang butal, ila retang paraketang dapat second collection tamo for third Sunday. So, makanya pong dinibay tareta. So, yan. Diyan ini po kanyan, yan. King seminaryo, abedano retang makarikula dapat ang ibigat ang second collection by third Sunday. So, alata na pong second collection king third Sunday. Okay? At nung ating ko pa pong buring payabot sa king seminaryo, na pwede ko pong munta king office, dalaya po ka rin. Nung ita pong gintuyong ipan, medyo neburi, dalaya kita, sanlataya. Nung nalam mo po italya. Aling makanyan la po mi sasadsad den kaya katang anak magpari sa mo kareng marakala benefactors ang yangi kami po tingkeng manli babye keng pari para king seminaryo pero kailangan pa rin ng marakala misaw-saw para kanitin so thank you po keng kaya kayong donation at again nung ating kapapong buring payabot o patagal ikaila po keng office so siglod tamo po ngayon para king panalangin. Panalangin ng bansa para king kalinawan isip, pamagbalik loob at pamagbayo. Malugod ay pa, Diyos ning katutuan at hustisya, tinubod ming bugtong mga anak, Yeso Kristo, aking kapamilataning kayang pamaylasa, kamatayan at pamanyubling mebye, e pahayag na ingke kang pakalulu, at sinut na kami keka at kingyato. Lalapit kami keka, magdula pangaulo, katuliran at pamagbayo kingke kaming labuad. Ing bansami makatalakadya king meto nga masakit, api kurusdalan, akakit mi ing mipipinpin ing katutuan, may yantala ing hustisya, ating pamisagsagan painane ing pusod kaladwa, ningke kaming lipunan. Ipanalangin mila retang mi pagkatiwalan mamuntukan, ausan mo lang ibalik king banala obligasyon ning karelang pamanungkulan, sumuyo lasanang mitmong katapatan, katuliran at pamagmalasakit, pagkalaman mo lang kabyasnan magobra, kambening masusing pamanintindi, sikanan ban makapagpursigi king dangalan at kapakumbaban, ban emanintun pamanablas, nune katuliran, alipan sariling ambisyon, nune ikakayap ding sabla. Patawaran mo kami, king pamipikit mi karing matami, king nano mangusto at matulid, king pamananggap mi karing kasangkanan, king lugal na ning kapakibatan karing dapat mi, at king pepaboren mi ing wala ning kapanayan at pamisan metong. Painaking ke kaming kapanayan para karing ke kaming memalen. Akuan mi ing dakala beses menahimik kami, arapaning eustong kararaptanan, uling pinili mi ing mayan at alang kasakit-sakit ke kami, ke saking konsensya mi. Ing takot ke saking katapangan, ing keyalan malasakit, ke saking responsibilidad. O banal ay Espiritu, ibayo mula ring puso mi, at aslagan mula ring kaisipan mi. Dala mo kami, iba't king keyalan pakyalam, papunta king pamagmalasakit. Iba't king katahimikan, papunta king mitmong katapatan, adapat. Iba't king pamisagsagan, papunta king pamisan metong, at iba't king kasiranlug, papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad,
maglualo para king katutuan, mitmong kalinawan, pagpursigyan ing hustisya, kambening pakalulu, at maging kasangkapan ning kapayapan at pamikasundo. Ipasalagme ingke kang sala kingke kaming bansa, pakayapan mo ing menga sira, uluan mo ing menga sugat, at italakad me ing meto nga balayan ay maglibe king katutuan para mo king kasagwanan. At misusuko king kayapan pauli ning takot. Mananunasa ng iti maging banal ning panahon ning pamagbalik loob, kapanisyan at kapaglarinan, at pamagbayo para king kakatamong bansa. Ban kanito, maging tunay kaming bansang mabibiye, king kasalpantayanan, kapanayan at lugod, lalamning pamaningat mo, ang tingig pami. Itiaduan mi king kapamilitan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, amibibiye ampon mag-ari kambe mo, king kameto nga ning banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod. San Miguel Arcangel. Talakad po. Manalangin tamo. O Ginoo, kapinamansana kay magkulang babye kapurian keka, para king kaganapan ng biye at kaligtasan, ay pagkalub mo kaya kami kaniting Eucharistia. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting Ginoo, mantabi kay kayo. Bendisina na kayo ng Diyos, sa lubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Mayarinin kaya katang kapag masusyan, o metana, luguran tayo at siba ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat King Diyos. Dakal po salamat, maya po oras, kaya kaingan po. Malayan ituburan, malayan inaus mo, malayan pinili mo, malayan mo, O Ginoo, kaya ka nang makaya.